Anyang laki din! Kasangsangpot mo pa ilang ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manin paeng. Mapanak iji barbershop ni baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumahay? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alauna iti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagado manin nga imbagam. Inkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum kumaryanta. Assuming. Si kakidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay makidi Ar magpailang. Opo. Arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Yan niya lakit din. Malaki iday. Pukisan na kaw. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarungkaran ni Inday. Kasla sure, tiyawan ang bain. Sigurado am lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isang awan ti rason na saan na ka magustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siyak da itaw. Ni Paeng, akagwapwan nito'y lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda, mapimintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay mau, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay, Unay mo, saan ka kumama asin na. Ay, iti sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agurayak naging gatkanaw. Laki di iti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love! May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar aramat gaya ni Paengkan ka? Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni Paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat dayjay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyo at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kasjay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papan iti kinataar. Natarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumas. Anya lakit din. Si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatromabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man. Bareng adda dita balayda.
Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, Nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, ti kabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit deng. Saan ka nung matasikati kayat ni Inday, Paeng? Ha? Sino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikati kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti urnong mo iji bangko. Mano adaras mo at tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay, kung makagatang akamanang. Ang lalaki din. Uray man no dualukan. Apay, kapaw. Ang lalaki din. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanamaya, Inaman sa rungkaran ni Inday, nanang. anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngam nuang ti service mo. Ay, kawin na. Nunitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay, kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Ang lalaki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay, siyempre, maanana. Malay na kung nanang. Barang adda ni Inday, di balay dang. Hey! Hey! Imaya manin Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnagna ka di nga imay dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Tanawa mga hindi tatawa. Tamakitang timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklunang, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mati aklunang. Pangasim Ay, napan nagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng, ang mapanagaram kin ka. Ngunit Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya? Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayja apaeng.
Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kan Kwana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, iso aman ni po dita. Itulod kan sukunan na kiti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti dayta nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na katsinong bata nakmadlaangan. Iso a pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarik dayta kan ka inday, my loves. Yaw! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti dayta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ija balay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga adda ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado tigatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mo tin Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mo ti binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yagyon ti red horse agat gatangag. Tarugyan men ti uminom, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di naman ang awon nakasta manang kina, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay, may? Apaw, amo matan di ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday, tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka, kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani inday? Talaga kaya madda kayo ni Takyo, inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado amaamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ija balay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Anya? Seryoso ka iti bagbagang paing? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakiluglugo anak ang arod. Ay kawin naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manin iti dahi tamanan. Ay na, nalipatan man ti imbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa yung kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine, puno dahi taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. Nadawaya na. Ang asamda? Sana all naka-Hilux paeng. Ha? Sana all nakagadangan itilugan na. Saan kwalugan dahi tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati naklon na niya nga inday, at ako man nasaya at hatid sundo na ita. Anya ka din dahi tangay bagbagam, Rogera. Adalang araw rin ita akong adda motor na. Saan nakanong arod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kuana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagarti jo. Sana kla pabor iti na di alalaki, no? Adayo mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksit iti kinagagad, kan kinataer mo, at apayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtudo pa eh. Ngam adata pailaan dito'y igit ti kalsada. Anyamatan, dito'y pailaang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulong. Aw, takayo magayam, inday kintakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babbalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na itaw, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak agingga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na, mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adamam mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan anwang ti mapangkoy para parking, yarubayan da. Nakababay mo Kung na mga nuy suntuki din, ti saan napangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, mga no adapay namnamata Paeng. I-break ko ni Takyo para kan ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingay! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyo mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta dahil Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman iti puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin dadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paeng ti gumatang iti Hilux. Isula ko man tinaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso asar tingamon. Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kwa na? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka.
Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumat. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apay nga ta. Kalat mo na si Maya ti biyag dalusya. Ay ket, kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kita nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagpintas asufa. Kas iti kinunak Joan, nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Jak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit diya, katandaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkupkupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta, panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. San man, mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan. Tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay a Joan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakas iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti naminsan, napan na inwarwaras nga agkursunada akanukin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglaangan tasaan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Wan nga ruda, nakita na laang nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapanasarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Wana, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaang tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwa kag tingiwat na. Bay-bay amlat ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan nakin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agruam nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Tasaan anasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit dinapod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. Adda kaday pamanaknak mo iti dayta. Oray awan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina ang ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Wan ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlan bak nang? Apay ka di manan. Nagpipintas dagiti kawus na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlan bak nang. Bakit? Nakasarita ka untakin lutay di tabangir abakante alutay. kat, Gatangan tan patakderan tayo ti balay tayo. ay kat mayat alakay. Alaa, agpatakder ta iti dakkel
dakkel abalay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalim. Tanaragragsak mutlaang dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Jak pakaragsakan akaarubak ni Joan. Ay, saan kumakasta bakit? Pangaasim, ta baliwam ti ugalim. Jak kayat amakiap-apa ka kunak manayin. At to'y tinatgadak, bakit? May baglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da itoy? Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mat. No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, kanya ngay nga rod. Sa nabali may sakla karpintero. Tinasken, at da pagtrabahoak. Kanayon nakapapaapalan da di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masuro na ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Ligat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Ne, agyaman na ka pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakder ti balay may. Nga mabalin ko latta nga ibaga amay sakang agtrabaho. Mabalin mo latta ti mangrugi inton bigat. Ta kasaritak pa iti mang kontrata iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang ita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang da ti lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Di ka makikarpentero kadakwada. Narigatan, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo di kada kamin ti aggapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kag sasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot. Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod at trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamot ni Anselmo. Saan na nanang? Apa anak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kano adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umatan ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Aga pa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kaninyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun, ayon ti asawam. Trabaho lang nga rodon ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko anak. Ay, bagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam mutla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Ken ada illegal nga aramidan na di opisina da? Isu akas ta? Makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay no, iso daytan ti bagbagakken ka Joan. Ay, Lucia, awan amok kadagiti lablabid ni Joan. Kinapudno na, laplapdakpay nga agsao iti madi kontrakin nila kay mo. Adda aklaang iti asidag. Iso anangag ko ti imbagbagam, Joan. Akamang ti sindikato nila kay ikaw.
Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin day ta, Joan. Ha? May kaduan day ta adaras apan ang dadaol mo kada kami. Ala, agkikita tayo ijay barangay hall, ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sa usawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagakin kwa na amade timang dadaol iti kaaruba. Di mo ilata mamingga. Uray si ka, Maria. Di ka naglibak. Di nakiraman, Joan. Aramid mo laeng dayta, ta sa anak akasta. Sige, agkita tayo ijay barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsakse. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti ka aruba. Iso anas ken ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Iti anya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodam di taayan ni Lucia. Ta isoma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kuana, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore ag sinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnaid kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duang anak mi. Nala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, una yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayak diti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kong dagiti aga-amak. Insina na ko ni Sandro. Ay na, Joan. Amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia, Kinawan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam. Tagapumit la iti ugalim. Nauman kan ka. Ket ita, agbayad ka iti multam. awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo. Awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalain nga ibabawit. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan maut nga isakripisyok ti ganansyak dito istor ko tapno la ipautang ko ken ka. Pangaasim, tatulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutom abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria, Idi pay lang amin na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam. Ngam di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. ay nga, nangalaan ngay nga rodalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka no, ni Anselmo iti tinayaan na numero, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia. Anya? No pay kasta, awanen ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapuan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan, Joan. Tano saan, si kamot la tinakababain.
Anya laki dain. Nasa isayatan at ibiyag mau tinto na ram. Ngam ting kasarsaritaan ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Ag sublimit lakin ka. Ala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manar sarita. Ito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawad ako ni Baleme. Saan ka pa nga away, pare Tyson? Aginom tabay. Ado pa'y ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pa'y. Pari Jackie, nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawid. Makaraman ka kanya, pare Tyson. Anya? Di nagpabaynan pare Tyson. May salang nga kugtar ko ken ka maudatal kan. Good padasam pare Jackie. Sana ka mabutang ka, buksingan ka Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabaylan. Dahito iti kugtar. Tawas. Tawas. Sana nagdisuti kugtar mo hanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyag pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kugtar mo. Di kaglise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Datatanggan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindinanog da iti pag-iinuman da. Anya! Ingkay anawaon ida, nanang. Mala, mapantay iti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspasamak butaw. Aglablaban dang agpaiso. Ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya! Buyaan nyo kadiida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. Ay, sos! Ilaylayat na pailaang ti danog na. Ngam natumban. Ay, sos! Natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban dang agpaiso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapu iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numabartak ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit din? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdiso ti danog yaw, gapo iti bartak yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kasta unay abartak yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob nga kugtar. Mangibabain ka lakayan. Anya laki din ni bakit? Diyak amo day tangay magbagap. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di tiarak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas tiarak basta libre botog. Ay katuwa na, Tata Jackie.
Agmay sak namin nga ginom, iso nga inawis ka. Ay na. Wow! Nagadupay tinaidasar a pulutan butaw. Wen, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre, butaw. Mala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan butaw. Arak ko naman. Oops. Ay. Anyat araramido mo manong Jackie. Agkungkung fo ka mutin nga agmay sa dito'y dalan. Asus. Ay, nabartek ka manen. Isong agkungkung fo ka. Oops. Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. Tama nga numatumba ka. Daytoy pa'y tikog taram. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay, nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya, ay, jak amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatinagam, lukaw. Anya, Agkungkung fu ka kanuan na bartek, idi kwan natinagkan ijay kanal. anya, inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo at Jackie. Jackie Chan, nagan tinalaing ako makarate. Anya, Agkong pumaster ka mutan numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Ay, sus! Anyat araramido mo, tatang. Nabuhakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkongkong fu kayo manen. Apay akabuso yun, dagiti manok ko. Lumaban da Anya? Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anya, san? Kita anday ta may sakawitan, isang. Langan natin mangkugtar kanya. Anya? Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston, tatang. Agawid kan, tanabartekan. Sana nga gawin. Naglaban kami tiday ta kawitan. Ay, kinugtaram mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartek manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irikasyon. Agkongkong fo agmay sa. Anya? Nagalas ti langan ang agkongkong fo. Pasaray ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbrib-brib. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawanti agap apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Uwe na. Di ka kadi madanagan butag. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare Tyson. Agpinpin na tagtanga agkumparay. Sana ya. Nangag mo butag. Agpimpin na kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, rugyan tayo nga rodin ti aginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie. Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runan no libre. Agpaiso na ita, Pari Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibusamatan ti pulutan, Anya ko mati bibiyang mo, Pari Jackie. Esos,
Di mo timbagak nga man ti agap-apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito yung matingamin na pare Tyson. Di pa'y lamang alay tinapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibyangan na ka, pare Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran pare Tyson. Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Ay sus, di kaya ka pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie. Kabaylam laki day pare Tyson. Sana saktikan karitem, pare Jackie. Sige. Day talatam mga ramitan. Purmaan nagitiboksain. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka glaban. Ano, dinanog mo tinobak. Dito matiparakan ka. Kinagat mo tinapayag Gusto ang Tata Tyson. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Pusta na. Anay ka. Anay, nagsakit na ot-ot laonay. Nagsakit ti kinagat ni pare Tyson na lapayag ko. Agyaman ka, tasaan anapursing tilapayag mo. Tiyawanan ba'y na Tyson? At napuli na nga asaw. Kinagat na din tilapayag ko. Anay ko. Day gunggunam, day tati maalalam iti nalabos a panagin inom mo iti arak. Naunaan naklang da ya Tyson kahit. Palsik tumat laeng no makita ka. Anya? Ay, kagatak tumat ya agong na. Tapno agnakam. Anya? Anay ko. Nagsakit tilapayag ko. Kinagat na. Anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpayin jay sapin na nga agkongpo iti salunan. Kat katawaan ang dagiti tattao amang buybuyakin kwa na. Arig na di drunking master. Ay, mangibabain day ta nga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sapin na nga karkarate. Ay, unan ako. Inkaanawaan ni tatang mo tanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikat ti buybuyaan dagiti tattao dito salunan. Hapayayalap dan nag-isang, Agkong kung fu kayo manin ngagmaymay sa diti nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga ron ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, nga magawit tayon. Matintin nagpayan dito sa pinyo. Anya ko ma. Umay ka tatang, agawit tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kayat ti agawin. Kayat ko pa iti agsala dito'y saluran. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas laad na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kayat ti agawin. Baybayan na nga ag Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wen nga rod ipagsyon. Nalimbong mo ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. At dalang ijay sirok ti mangga anakatugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay, adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya? No siyak ti mapunuan. Ay, jaklam mo ipag. Di na urayanan ang makaungutak. Ha? Ni tatang, dandanugan na matan niya pusti ti kuryente. Ipagarup na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini,
Kugtagugtaran na matan. Ah, ipakaamok adagos ka ni nanang daytoy. Taiso ti mga nawa ka ni tatang. Apa yan di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakita mo ti kabayalam. Ti ko nam nga tagat mabuti nga kan ka. Hoy, Kung Fu Master day daw, tapnamam. Iso di nagkabayalan. Lumaban kayo, ha? Patayat ti kalaban ko, no ko nagpatayat. Dahil parakan ka. Anay ko. Nagtangkan pitulang mau si kakalaban ko. Anay ko. Oh, Jakay, kapay adandanugam de tapos titi kuryentay. Huyo. Anya? Huyo kunam kanyak, Jakay. Jadi ka, mamo. Sino kaya? Ha? Kasta gaya ma, mabit lang tenak mga laiti talay. Irakod ka man langan. Agpatulong ka kadagiti tao, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito'y kinagatdaan ti itlog ka. Anay ko. Day ti maganab mo, Jakay. Ita, amamunak matsiguraw. Ay, uwan. Hamamukan bakit? Ay, pakawanid na kaon. Nagadunti kuton ako magkagat kanyak. Aginggat di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master ka kitday no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Sana ko niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay ko. Anay, nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet ka. Anay. Limtag san ti ubet ka. Saan ka di analaing ka nga kung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya, ay pangasimon, bakit? Ay nagsakitin ti ubot ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbali wakaw na! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngayon tay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Thea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, anya mo tandi kastoy, bakit? Awan mo tandi pakitang dananan. Ul nga rod lakay. No kaano mat nga awan pakitang danan. Isuma ti panakaira na may ibusan ti abasto diti balay. Ay, bareng man no da umay agayab. Urayak ni kalbo nga umay kahit. Ha, apay ni kalbaw lakay. Adda ipaaramid na. Ay awan ba kahit? Bareng laeng no ada trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay la ko mga rod taadda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano ngay busing kalbaw? Ada ka di trabaho, mita. Ay kahit adda tata. Adda yamot ti aldaw, anabakantiya. Ay, sa bagay mo't kiti sa dino nga raw dayan ti trabaho, mita. Ay, aban nagpan ba? Ay katuwa na tata. Laki day no, kayat yaw. Ay niya ngay at trabaho day jay. Agtuping tayo tata. Adda ngaming kontrata kay Jedaya kay. Isaw, ti trabaho kita. Ang mga no, adda pa'y tayo mo mamabaling nga mayaban. Iti kasta, ado tayo. Ay, ni Dario, nagpada ka ba nga awan trabaho na? Sigurado akayat na day jay. Ha? Sino adario day ta, tata?
Bayaw ni Best Dayay. Nagapaw jay baba. Imay laang ditaw sa awan kano trabaho na ijay ayanda. Kastaya. Ay kat ayaban nyo tata. Baglang damay babaon. Nga agbunag iti bataw. Ay wala. Ay bayam ta baba na kijay ayanda best intun malaw. Kasaritak ni Daryaw. Imayak ta umay ka kung masaludsunan, no kayat mo ti umay makitrabaho. Kituan atata, apagisaw, awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo tata. Ijay daya, ada kontrata ni Kalbo ijay. Tisigaw na pagisursuruta kiti trabaho. Ay kasta ka de, ay nasayaat nga rod ano kasta tata. Kag, kaano ngay amang rugi tayo? Doon bigat. Pagiso alunes, umay kantulaan nga di balay. Dagasin na kijay, tagidan ta namapan. Ay, uwan sige tata. Ay, kete, agyaman at unay, iti panangawis yung kanya. Itaam alakay. Amangan kit di maat no paglulukwan manan ni Kalbaw ni Daryaw. Amumot ng tiugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumruti kuatit na. Ay, saan mo siguro baka? Sapay adda ti ugali ni Kalbaw. Nga uray di na pa'y am-am mo jay tao. Pagtripan na latta. Ay, saan Alangan kiti mo tabaybaya. Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ang lata, nubilang laan. Ay, makabandok mo ta talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga ron tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaga ka mabanaw ka. Kahit, no kayat yo, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gawid. Baglang agas ti bandog mo ta. Ay, katuwa na. Ibaon mo ni Daryaw ang mapangumatang ijay-tersina ni Petra. Daryaw, mapan ka? Ay, katuwa ilis tayo tigatangag. Itigas ta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon Kalbaw. Adamay di papilkin bulpay na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista maaw. At dan samot something na nadya kadwata, tata. Nya something ngay bagpagambay. Uwi na, apay masapol nga ilista ti mapan nagatangan, kat arak lang mait, kan pulutan ti katangan na. Ay, kwa, nalipatak kay bagakan ka ni Daryaw. Di na mo tagbasa ka nagsurat. Uy, naiso ano ibaon tayo ang mapangumatang masapol nga ilista amain. Nya. Kasanon nga no mapan ni Jay syudad. Ken kasano nga no mapan agaram iti balasang. Di ba'y hawahan na. Anya? Kasano pa yung makaasawa na iya Daryaw. Nurid magaya. Anya tigatangam, manong? Ay, kwa. Atoy, insurat da, no anya tigatangag. Aday ta. Arak kan pulutan tigatangam. Uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangam. Ay, agyaman akunay, ading.
amoy yo, tata. Anya ti amo may. Ibaga madaryo. Ay, kurso nadak nga, ije balasang nga da ije tersina, ijay. Ay, ijay ni, ijay gimatangak, iti arak. Ni Petra, kurso na da? Ay, Petra gayam tinagan na. Why, Petra tinagan na da jay. No kahit mo, tulungan kang agaram kin ko na. Ha? Why, di ka matanagan kanya. Tada kita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapailag yung may sa kadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy? Di na nga rin mo surat ka nagbasa. Ano? Makapailag nga raw tatunggal ibaon ko amapan kumatang. Masapol nga isurat amin nagatangin na. Kahit, anyangay ko mati nakakataway ti dayto. Ha? Di ka katagyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawak takasanaw no dan tumagustuhan na abalasan. Awanan na, ibaga na pa kursunada na kanon ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailakan ko ano. Nga oray di na amo ti agsurat ka nagbasa. Kananya ko mangay, naggusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunutoy lang amin, di naman lamatiksan, no maawagan ti babaya kursunada na. Gapota di na ngarod amot ag cellphone. Anya matindi kasi abyan. Tong palbiag abureng. Anya laki day. Imayak, tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Ay, madi nga mintiriknak. Panagriknak ita. Guri-gura nagsamot ng tata. Ay, kasta ka day. Ay, kawana. Ay, majibat no pilitam ti umay ag trabaho no di mo kabailan na. Malahag pa imbag ka pa'y. Sana balay. Takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Ay, agyaman ak tata. Pakibagayo man laangan kini Manong Kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Ay, wen kayam. Imbay ni Dario itay di balay. Saan pa'y kano ang makaumay at trabaho ita? Ha? Taapay ka na ho, tata. Ay, madmadi ka no tirikda na. Kaslag kakapso magabain. Kasta ka day. Ay kahit una, narigap mo, no pilitin na ti umay ag trabaho, tata. Sa nabalay, tao may tumidlang dayay. Amo matyan ni Dario. Nakakait, abaraw. Wain, tata. Mala, ag trabaho tang araw day. Tapno malpasay. Neng, anyangay day ta imot mo. Kaslarubos mo. Wain, rubos at talaga day toy. Ha? Ano mga dito? Anda pang tadak. Anya? Ay sus, ang aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kay. Iso nga no agsubli ti trabaho. Daytoy, titad ko. Anya? Ay sus, ang aramid ka talaga. Inton kuan, makaungot dayakan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Di na mo ammo ti agbasa kay nagsurat. Anya? Ha? Hala, pagtripam daya tao. Takit na no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramitan na dayay. Itagman, nanya taramidan na. Anya? Saya, tayo may kan, Dario.
Ay, Wen, imayak ta kaya't kong dagtrabaho. Kasla nagmadingamin no, tartarak ng ti sakit. Ha? Kasla ad-adalaan nga sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka kabailamon tayong trabaho? Di mo ko mapilitan ti bagima. Kabailak, sigakit di may. Masaya at nga rod no kasta. Mala, agtrabaho tayo nga rod ay. Nay, apay ngay dariyaw. Kaslag kakapsot ka pa'y may. Ay, uwan nga ron, tata. Ay, nasaysaya at no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti may no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay, ibagbagak nga ron kwa na nga uray agawid pa'y laang. Kaslag kakapsot pa'y kat nga may. Kasta ya. Mala, umay ka pa'y ikipaglinlinungan tayo, Dario. At da ipatumarkoking ka. Iti kasta, pumigsa ka. Aha. Umikan, siyak ti makamuging ka. Masiguradok a pumigsa ka. Anyangay nga agas na ito'y. Manong kalbaw. Basta agas da ita iti sakit ti bagbagay. Managkakapsot, ken aminin narik-rik na ti bagay. Ni, mayat nga ron da. Ay, sa dino nga itinanggatanga may ti daytay. Ay basta, hinatang ko da ita idi pa eh. Di ka madanagan, saan pa yung mga expired da ita? Ay, kasta ka day. Ay, agyamanak nga ron ah. Ala, tumarimon. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, mintong bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kan taon, iti taw. Ay, tumarikman nga raw. Kalpasan na. Iturog ko biyet. Sige. Manawang ka pa yung araw dito eh. Dario. Lakon? Nay. Apay, akatawa ka, akatawa. Nay. Itay ka pa'y akatawa. Di ka pa'y ibaga, no ay niya tikat katawaan. Tapno ang katawa tadwa. Nay, matin siya. Ay, unay. Ay, lapdap Ay, saus. Ay, narigatan. Sa pa'y umadanin ti baro atawan. Ay, narigat mo't agbaro atawan ka, abagtitan. Ay, saan mo tata? Anya lagi din. Adala ngamin katkatawa keso kastoy unay nga katawa ka. Mala, ang katawa ka nga rin nga katawa. Aging yama bandog day kapangam. Apay nga tata. Apay akas na tilangam daryaw. Kat... Apay nga giganam data. Ay, tata. Diyak nga rin mo. Kalat madlatan nga. Agtangken. Anya! Ay, agmauyong kasama tayo. Isan tata. Ay, podno ti babagak. Ay, paramis. Ay, agtangken mo tayo. Ay niya! Ay isalbag ka! Ay sus! Nanay! Anya tayo tinuwan mo atay tao eh! Ay, uun tata. Iso tayo tatin patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay, ti awanan bay na kalbaw! Ay, awanan bay na talaga! Ay, taapay tata.
Ay, saan nga agas na ito iti sakit ti magbagay? Ay, ikano rubos na ito? Iso anak ko na mga agtangken takwa. Ay na, ay saus. Anya, ay isalpag kit ni Daya Akalbo. Ay na, makaraman Daya kanya. Mala, bayam da siya ti makamukan ko na. Ay, amangan no ang ginangran kayaw. Awanan ka itibain. Kunakno ko nga awan ka ayat-ayat mo nga madamit gayam. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. Awan ti kaya ayat ko niya. Ay, ulbod! Ay, sana gapo taamom nga ayatan ka. Kat kung gundawayam, ti kinasingbat ko. Mahal. Ay, di na ka awagan iti mahal. Tawan ti mahal ko akasken ka. Kwarta nagayam ti kayat mo kanya. No imbagam ko may di laeng, ta sana ka nagasgastos iti date ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pang-asim. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Jak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso ada ito iti para kan ka. Dahil ti magganap mo, babaero. Ay, nagsakit mo din tero pag adinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta, aya. Nasakit gayam. Maminsan pa man. Dayta. Napukaw ti kinabaklak, gabugan ka. Napukaw talaga. Manipo dita. Saan ka nga agpagpakita kanya? Tapno mo man niya, naragsaga ka makakita kan ka nga agbaro at tawa na bukol-bukol dahil rupa magana po. Da kayo magayam, tata. Daryo. Wan, may kamay. Takayat ko mga ipapas ti pungtot ko kan ka. Awanan ka iti bain. Abay ngay, adinanog na mulatan daryo. Makitkitam lang aro din a bukol-bukol tero ba? Nayunan pa langit. Ay, agabay sinararamid mao. Ay, nakalbo aya. Amin mat gamin kit paglulukwam. Yaka mo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Kan amok matlang tagungag. Nang rona no kaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Nay ko daryo, pangasim ah. Ito kumamot din na. Kungkunam. Ay, saan? Dinakdiktara ni di kayat kong aramitan. Awanan ka iti bain. Pag tumaranakit din iti pagpatangkan, amumot nga awan asawak. Makapapungtot ka talaga. Nay ko daryo, nay ko. Dayta, imbes ama siya ka. Saan? Gunggunam ko nakki diya. Anya? Paglulukwam to mga minti amin na banag. Anya nga ita? Instant lang arug takarmam. Dayta, ti maganap mo. Agbaro atawin, akasta tilangam. Gusto lang. Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantadom. Nagkuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamit, no nabayag kayo nga gamam mo. Nung saan mo? Alauston, mana. Promise. Saan ko nga ulitin? Sapay la kuma. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupam. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo,
ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.